da iawn I chi gyd ar fore gorwaleddus Sul y Pasg, ond fe? Mae'n hyfryd I weld chi, I groesawu chi, a gobeithio gewn ni fendith gyda'n gilydd. It's a lovely, glorious Easter morn, inside and out, isn't it? Lovely to see the sunshine, and hope we have a blessing of being together and worshipping God this morning ar fore Sul y Pasg fel hyn. Ac fe un o ni felly gan I ein hemyn agoriadol 555. Cyfeithiad Nantlais, heddiw cododd Crist yn fyw, halleluia. Llawen ddydd o foliant yw, halleluia. Dioddefodd angael oes, halleluia. Ein prynu ar y groes, halleluia. 555. Ac I ni'n troi at Efengil yn ôl Marc I ddiben ein darlleniad y bore yma. The Gospel of Mark, chapter 16, where we find Mark's account there of the glorious morn, Easter morn, the resurrection. We're on page 149, of our bilingual testaments. Gwaelod I dudalen honno ac yn darllen o ddechrau yr unfed benod ar 15. Mark chapter 16. Wedi i'r saboth fynd heibio,
Prynodd Mair Magdalen a Mair mam Iago a Salome beraroglau mwyn mynd i'w eneinio ef. Ac yn fore iawn ar ddydd cyntaf yr wythnos, a'r haul newydd godi, dyma hwy'n dod at y bedd. Ac meddent wrth ei gilydd, pwy a dreigla'r maen i ffwrdd oddi wrth ddrws y bedd i ni. Ond wedi edrych i fyny, gwelsant fod y maen wedi ei dreiglo i ffwrdd, oherwydd yr oedd yn un mawr iawn. Aethant i mewn i'r bedd a gwelsant ddyn ifanc yn eistedd ar ochr dde a gwisg lais wen amdano, a daeth arswyd arnynt. Meddai yntau wrthynt, peidiwch ag arswydo, yr ydych yn ceisio i Iesu y gŵr o Nazareth a groeshoeliwyd, a mae wedi ei gyfodi, nid yw yma, dyma'r man lle gosodasant ef. Ond ewch, dywedwch wrth ei ddisgyblion ac wrth Pedr, a mae'n mynd o'ch blaen chwi i Galilea. Yno y gwelwch ef fel y ddywedodd wrthych. Daethant allan a ffoi oddi wrth y bedd oherwydd yr oeddent yn crynu o'r arswyd. Ac ni ddywedasant ddim wrth neb oherwydd yr oedd ofn arnynt. Ar ôl atgyfodi yn fore ar ddydd cyntaf yr wythnos, ymddangosodd yn gyntaf i Fair Magdalen, gwraig yr oedd bwrw 7 gythrael ohoni. Aeth hi a dweud y newydd wrth ei ganlynwyr yn ei galar a'i dagrau. A'r rheini, pan glywsant ei fod yn fyw ac wedi ei weld ganddi hi, ni chredasant. Ar ôl hynny, ymddangosodd mewn ffurf arall i 2 ohonynt fel yr oeddent yn cerdded ar ei ffordd i'r wlad. Ac eithant hwy ymaith a dweud y newydd wrth y lleill. Ond ni chredodd neb yr rheini chwaith. Na debyg i ni ym mhob oes, ond fe, rhai o hyd yn methu ac yn pallu a chredu. Ychwanegau diw i fendith at y darllen ar gwrando hefyd o iau. Ac fe, ganwn ni, unwaith eto gyda'n gilydd, y tro hwn rhif 550, 550, geiriau hyfryd a chyfarwydd Cefni Jones, pan oedd Iesu dan yr hoelion yn ymderoedd chwerw loes, torwyd beddrod i obeithio neu rai anwyl wrth y groes. Cododd Iesu, nos ei trallod aeth yn ddydd, 550.
i ni nawr yn ôl ein harfer I droi at Dduw mewn gweddi. Let us turn now to God in prayer. Cydweddiw. Ein tad nefol ar fore Sul y Pasg fel hyn, feddi olchwn I ti a chalonau llawen, dy fod wedi rhoi reswm I ni sy'n credu yn dy fab I ddathlu dechreuad newydd ac I ddathlu gobaith newydd I bob yr un ohonom ni yn atgyfodiad dy fab Iesu. Fel y cododd Crist ei hun I fywyd newydd y bore hwnnw, y trydydd dydd, par I ni hefyd I godi fel petai, I godi fywyd newydd ynddo fe. Almighty God, with joy and praise, we come this Easter morn, with awe and wonder and with gladness and celebration as we celebrate once more the reality of your life and resurrection, the reality of the Easter message. We lift up our hearts and our thoughts and our voices in praise and recognizing afresh all that you have done for us in Christ. A dyrwy ni nawr yng nghanol weithiau ein amheuon ni a'n hanhobaeth ni ar brydiau, I brofi presenoldeb Crist yn fyw ac yn real unwaith eto yn ein plith ni ac yn ein bywydau ni. Fel y casglodd Crist ei ddisgyblion, a'i hanfon nhw allan I gyhoeddi'r newyddion da i'r holl fyd. I ni'n gweddio ar I ti ein hargyhoeddi ni a nerthu ni a'n hysbrydoli ni I fynd allan i'r byd y bore yma ac I ddweud wrth eraill am wirionedd atgyfodiad Crist. Yr Iesu a gyfododd yn fore'r trydydd dydd, nôl talu'n llwyr ein dyled y meichiau ddaeth yn rhydd, cyhoedder heddiw'r newydd I bob creadur byw, marw ar Galfaria, bod Iesu eto'n fyw. And we rejoice in this special message today. The good news that at the heart of our Christian faith, light after darkness. Yes, we all experience darkness in our lives, but light comes after darkness. Joy after sorrow. Yes, again we all experience sorrow, but you have promised joy after sorrow, good after evil, and even life after death. And may the truth of your resurrection now inspire us anew this morning. May the victory of Christ fill us with new joy, and may the reality again of His presence fill us with new faith this day and forevermore. Cofiwn heddiw fel darllenon ni yn y darlleniad am y garreg fawr drom honno, oedd yn ffordd y gwragedd yn rwystyr iddyn nhw. Ond wrth gwrs fe dreiglodd y maen I ffwrdd, fe symudodd y maen. A gweddiwn yn awr ar I bawb sydd yn gweld rwystrau, falle, gweld y maen yn rwystyr iddyn nhw gredu, a thros bawb nawr sy'n teimlo pwysau bywyd yn llethol ac yn drech na nhw weithiau. We remember especially this morning those in need, those people in need at this Easter time. Many perhaps who feel that they have no reason to celebrate. Some, as we know now at this very moment, in the midst of war and conflict. Others perhaps burdened with ill health and very unsure of the way forward. Others not so much with physical but emotional and spiritual problems, troubles and turmoil within and without.
May the hope of a new beginning in Christ be a source of comfort and inspiration and help to them today. Ond fe ddathlwn ni y bore yma, fe ddathlwn ni llawenydd bore'r trydydd dydd. A'r ffaith fod Iesu eto'n fyw, bydded iddo fe fyw nawr yn ein profiad ni gyd fel unigolion, yn ein profiad ni fel eglwys yma yn y lle hwn yng nghanol Llundain, ac i fyw yn ein cymdeithas ni ac yn ein byd ni yn gyffredinol. I ni'n cyflwyno ein gweddiau fel arfer yn ei enw glân a sanctaidd ef, a gofynnwn y cyfan oll yn ei enw ef. Derbyn ni nawr yn gymeradwy yn ei olwg, a maddau ni am bob diffyg a bai a weli yno. A mae'n bod yn gofyn y cyfan yn enw y Crist atgyfodedig hwnnw, Crist y Pasg. Amen. Wel, croeso cynnes iawn i aelodau cyfeillion ac ymwelwyr in Rhoedfa ar Sul y Pasg. A very warm welcome to members, friends and visitors to our Easter Sunday service. A ni'n ddiolchgar iawn i'n gweinidog am ei arweiniad ac yn edrych mlaen yn eiddgar i wrando'r ei gynadwri y bore yma. A diolch yn fawr hefyd i Paul am ei gyfraniad wrth yr organ. Thank you very much, Paul. There will be an evening service at 6 o'clock today. Sul nesaf, sef Ebrill y Bedwaredd ar Hugain, y parchedig Betty Wyn James, Eglwys y Priordy Caerfyrddin, ac Ebenezer Bancyfelin fydd yn gweinidog gwadd. A hi hefyd yw llywydd undeb yr annibynwyr, ac yn ddiweddar cafodd ei phenodi'n arwyddfawr nesaf yr orsedd, y wraig gyntaf i ennill yr anrhydedd hwn. So next Sunday, our guest minister will be the Reverend Betty Wyn James, Minister of the Church of Priordy Carmarthen. She's also the President of the Union of Welsh Independents
and has recently become the first woman to be appointed by the Gorsydd as their herald bard. I'm sure that as many of us as possible will be present to welcome our guest minister. Fel arfer a ddydd Mercher am hanner dydd, bydd oedfa fer yn y neuadd islaw gyda the a chyfle am sgwrs I ddilyn. After the midweek service this Wednesday, the monthly Glenlang Memorial Organ Recital will take place at 1:05 with Edward Kemp Luck performing. And he's the admissions officer at the Royal Academy of Music and is the former organist of St Benet's Welsh Church in the city. Croeso I bawb. Fe hoffa trysorydd ein hatgoffa fod amlenni cyfrannu ar gyfer ein halodau i'w cael yn y lobi. Helpwch eich hunain os gwelwch yn dda. Cofiwch ddod lawr I cael cwpaned o de a sgwrs ar ôl yr oedfa. Ac yn nawr fe ddawn nhw amgylch I dderbyn eich rhoddion. Gai ddymuno dymuniadau gorau I bawb dros y Pasg. Best wishes to everyone over Easter. Diolch yn fawr. Os allai roi fy pel arferol pan mae pregethwyr gwadd yn dod I ymweld â ni yn Llundain. My usual appeal when we have visiting ministers, and especially so perhaps with Betty Wynne, because I know somebody here this morning who will be very pleased to see her. That's Ellen, to welcome her mother to London next week. O'n I gyda Betty Wynne dydd Gwener yn Gyfyrddin, yn yr oedfa groglith yn y Tabernacl Gyfyrddin, a'n gwybod bod hi'n edrych ymlaen at I ymweliad â ni yn Llundain. Felly pob ymdrech os gwelwch yn dda I ddod I gefnogi pan mae bobl yn dod lan o Gymru yn dyfe, yn y bore ar hwyr. Felly, fe unw ni I ganu gyda'n gilydd 533, 533, mae'r Hallelujah yn amlwg yn ein ymynau. Mae rhaid I fi gyfaddau, dyn yr Hallelujah I fi, nid yr Hallelujah. Mae'n ffasiynol, yn ywedig yn y cymanfaoedd canu, mae ambell I arweinydd yn gofyn i'r cynulleidfaoedd I ganu Hallelujah. But I must admit, in Welsh, I much prefer mae'r Hallelujah yn fe NID. Dyna beth I fi. Iesu Grist o'r nef a ddaeth, Hallelujah. I galfari a fryn yr aeth, Hallelujah. Marw wnaeth dros euog y fyd, Hallelujah.
Rodder iddo'r clod I gyd. Halleluia. 533. Ar ôl atgyfodi yn fore ar ddydd cyntaf yr wythnos, ymddangosodd yn gyntaf I fair Magdalen. Now when he rose early on the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene. Now, yr atgyfodiad, dyna yw congelfaen y ffydd Gristnogol, ond yw mewn gwirionedd. It wouldn't be an overstatement on my part to say this Easter Sunday morning that the resurrection is the cornerstone of the whole building of Christianity. And take that away and you don't have Christianity really as a faith or as a religion. Ac nad oes modd wrth reswm I ni weld a theimlo Iesu yn gorfforol, yn yr ystyr bydol. Mae modd I ni I weld a'i deimlo fe, a'i brofi fe, trwy lygaid ffydd, yn dos. Na'r pwynt, trwy lygaid ffydd. To know that he is risen through faith is to know that we ourselves have risen to a new being, a new life in him, and to be able to see and to touch and even to converse with him through faith. That's the thing, through faith. Not in a worldly, carnal sense, but rather in a spiritual, heavenly sense.
a divine sense. Nawr, fe ddarllenon ni bod Iesu wedi ymddangos yn y lle cyntaf i fair Magdalen. Nawr, mae rhaid bod reswm am hwn i, achos oedd dim byd yn digwydd ar hap a damwain. Yn enwedig ynglyn â, wel, ei fywyd yn gyffredinol, ond pan ni o gwmpas y groes fel hyn, dim byd yn digwydd ar hap a damwain. Mae rhaid bod reswm arbennig iddo ymddangos iddi hi yn gyntaf. Pam tybed? Why appear to Mary Magdalene first? There must have been a reason for the choice. And it's with the person and the character of Mary Magdalene that I wish to concentrate on for a short while on this Easter Sunday morning. Yn gyntaf i holi'n syml, pwy oedd hi? Pwy oedd hi? Who was she? That's my first and simple question as a brief introduction this morning. Who was she? The very fact that she was a woman, I believe, is significant as well. Chi'n bod, mae'r Eglwys wedi cael ei beirniadu'n hallt yn dwi dros y blynyddoedd am anwybyddu ac am ddifadu menywod yn gyffredinol. A'i safle nhw, falle o fewn y weinidogaeth yn benodol, ond ynglyn â swyddi eraill o fewn yr Eglwys gyfan hefyd. And although, yes, there have been great advances and improvement in the church's attitude toward women in all kinds of roles, there are still some traditions, aren't there? Some traditions within the church which persist in their refusal to accept and to recognize women in what I believe in their rightful place within the Church of Jesus Christ on earth. Pan ddarllena fi yr Efengylau, mae menywod yn hollol ganolog ac yn holl bwysig i weithgaredd a chenhadaeth yr Eglwys, yndyn nhw? Women were the last at the cross when Jesus died. Women were the first and the last at the tomb when he was buried. Isn't it only apt and right that it should be a woman who sees Jesus first when he's resurrected? And Mary Magdalene, more than anyone, including some of the disciples as well, had been a constant companion to Jesus. All the time she'd experienced his healing and his forgiving power. In Luke chapter 8, we read specifically of the importance and the prominence of women in Jesus' ministry. These are the verses, Luke chapter 8. Soon afterwards, he went on through cities and villages, preaching and bringing the good news of the kingdom of God. The 12 were with him, as well as some women who had been cured of evil spirits and infirmities. Mary, called Magdalene, from whom 7 demons had gone out, and Joanna, the wife of Herod's steward Chusa, and Susanna, and many others who provided for them out of their resources. Menywod yn amlwg iawn yn ei weinidogaeth, ond nhw. Mae'n esiampl i ni gyd. Mae hi hunan yn esiampl i ni gyd bod hi yng nghwmni Iesu o hyd, yn doedd? Yn ei gwmni o hyd ac yn barod i wasanaethu ar bob cyfle ac ar bob achlysur. She served him faithfully, ministering to his needs. And you know, show me the happiest Christians, and I'm sure of one thing, they are the ones which are closest to their Saviour. The ones who are closest, the ones most attached to Jesus, the ones who seek his company all the time, the ones who serve him best and most faithfully as well. And perhaps for this reason, Mary Magdalene was privileged by the grace of God to be the very first to see Jesus as a risen Saviour. Felly, wedi ystyried am ychydig pwy oedd hi, gai holi'n ail, sut wnaeth hi chwilio amdano? How did she seek him or look for him?
That's my second question for you this morning. And you know, if any of us would have fellowship with Jesus, how are we to seek him as well? And we won't go far wrong if we use Mary Magdalene as our type of guide. Chwiliodd amdano yn fore iawn. Chi'n cofio'r darlleniad? She sought him very early in the morning. Isn't that a lesson to us all straight away? Do you know how many people have genuinely desired to seek for Christ, but they've put it off? They've put it off for now, for the time being. I'll wait a little. I'll come back and revisit. Not that I like that word. That's one of these buzzwords these days, isn't it? We'll revisit that, yeah. Well, we'll come back to that when it's a better time for me. Chi'n cofio Paul o flan Felix? Paul o flan Felix. A Paul yn llwyddo i ddwys bigo cydwybod Felix. A chymod, oedd e bron, bwyt i fod yn bron ennill i Grist. But what were Felix's words to Paul? Dos ymaith ar hyn o amser. Yeah. Felix became alarmed and explained, that will do for now. When I find it convenient, I will call for you. I will send for you again. Ac ai dyna'n hagwedd ni yn amal, gwedwch? Amser cyfaddas i ni, pryd mae'n siwto ni ore. Gad fi fod am nawr. Pan mae'n siwto fi. Do you know, Mary didn't wait around. She didn't hang about. She went early, straight away. And also John tells us in his gospel that Mary stood weeping outside the tomb and sefyll tu allan i'r bedd yn wylo. And you know, if you truly seek Christ's presence, you're sure to get it if you weep after it, if you weep for it. And not only weeping after it, but she looked again and again. After she saw that the tomb was empty, she looked again. What perseverance! Beth achosodd iddi edrych unwaith eto, gwedwch? Have you ever lost anything and when trying to find it, you've pulled out every drawer and emptied every cupboard and looked through everything carefully, failed to find it, yet you're so anxious to find that thing that you've gone back and looked again and again in the same place where you knew it wasn't, but you've looked again, that you've searched so thoroughly to begin with. Ac onid oedd yr un peth yma'n wir am fair Magdalene? Do you know, if we would know Christ, if we would know him truly and fully, don't call him in only once. Don't ask for him to come to you only once. Don't seek for him only once. Go after him again and again and again and again. Felly, wedi ystyried pwy oedd hi a sut ath hi i chwilio am Iesu. A pwynt ola dwi am adael gyda chi ar fore Sul y Pasg fel hyn yw, sut daeth hi o hyd iddo fe? How did she find him? How did she find him? Sut ffeindiodd hi fe? That's my final point. And you know what's so ironic and important? That he was there. He was there at the tomb, but she couldn't see him. She couldn't see him. She was blinded by her own disbelief. She didn't believe that he could be alive. And you know, Christ is present here this morning, though we all at times, don't we, have trouble in seeing and perceiving him. Only last Sunday afternoon in the Bible study, we discussed in which way do we have difficulty in seeing Jesus in our lives and in the world today. Yeah, we all have trouble at times. And you know, one of the great promises which we forget often was this. Remember these words by Jesus, for where 2 or 3 are gathered in my name,
There I am in the midst. He's here. Mae yma bore yma yn yr ale, yn y seddau, yn y galeri, dim ond i ni ganfod trwy lygaid ffydd. I ni'n cael ein dallu, ond i ni? Ni'n cael ein dallu weithiau trwy ein amheuon a'n cwestiynau ni. And you know, according to this narrative, Mary found Jesus. How did she find him? By a word. Just by a word, a single word. Not by a sermon. I've said many words to you this morning. But not by a sermon, not by a long theological discourse, not even by a secret or mysterious word. It was such a simple and personal word that it really hit home to her. And this is all that you need this morning. And what was that one word? You remember that one word was simply her name. And Jesus said, Mary. Mair. Ac yn syth wedi iddi hi adnabod chi'n cofio'r ymateb? Nath hi ymateb gyda un gair yn unig hefyd. As soon as that one singular word was spoken, her heart acknowledged by another singular word. Again, not a long speech, but another singular word implying obedience and love and trust and belief. She said, Rabboni, athro, teacher. A chi'n bod mae Iesu yn galw ar bob yr un ohonom ni y bore yma hefyd wrth ein henwau unigol ni. He calls us all by our own names this morning. He gives you and me a very special and personal invitation to come to him once more this Easter Sunday. Chi'n clywed e'n galw arnoch chi? Wel, pidwch oedi. Pidwch oedi wrth ymateb, gwedwch, athro. Dyma fi, ardalwa di, wele, wrth y drws yn curo. Iesu, tegwch nef a llawr, cliw ei lais, ac agor iddo. Paid ag oedi funud awr. Agor iddo. Agor iddo, mae ei ryddiau fel y wawr. Ac gogoniant i'w enw. Amen. Ac fe ganwn ni gyda'n gilydd i ddyweddu ein hoedfa ar fore Sul y Pasg fel hyn. 562, 562. Crist awr chyfygodd fore'r trydydd dydd. Cododd ein gwaredwr, daeth o rwymau'n rhydd. Gwisgoedd ei ogoniant sydd yn ddisglair iawn. Wedi gweld ei harddwch ninnau llawen hawn. Crist awr chyfygodd fore'r trydydd dydd. Cododd ein gwaredwr, daeth o rwymau'n rhydd. 562. Oh
distawr bygodd fore'r trydydd dydd, cododd ein gwaredwr, daeth o'n rhwymain rhydd, ac yn awr bydde di ras ein harglwydd ni Iesu Grist, a chariad Dyw a chymdeithas ei lan ysbryd i aros gyda bob yr un ohonom ni, ac i weithio ynom ni a thrwom ni, a pasg hwn ac a thros byth. Amen.